Sudah. Kepada Ananda Nazira, ya? Ya. Coba bacakan untuk kami surah Al-Baqarah ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Sudah. Sambung yang berikut, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam